بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا فتوى مؤلف إمام النووي رحمه الله لوافع من فتوى دون حديث هذا جبريل الحديث کے شرحائے کے ترین اول میں میادو ترے گندانی آخر الدعاء بولے گتوں وہاں کا دیکھو هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ایمان کم گرکنتا بیان کو دیوی ایک ترین اکنتا آخر دوہن ایمان آخر دوس وتا قیام دوس آخر دوہے کیونی ای آدم کے دریا کے حیات کے مرحلہ تک کے ترین ام فہو کے مرحلہ کمواتی آدم کے درین بس ادي الله سبحانه وتعالى حد وافوا اهم مخلوقات تجوز فهوج دوس فهوج مرحله كما واتي هذا انسان خطر مرحله كدت كرنجه اگتو اميهගේ මම්මගේ බඩුග එමිහෙක හේද කුරා مرحله එනගේ මම්මගේ බඩුග එන අශගතිය සුරේ විහෝම දෙමෙදුග වා مرحله إفهو أين الدنيا وفهم دنيا كأين هذا كرنجه مرحلة إفهو كدين أين كريمة الله جه مرحلة كي برزخ کے مرحلة أي قيام بموج كورين ديوان فارد ديرو بما هم ينعينا مرو مفهو كديوان فارد ديرو بما هم ينعينا قلنا مرحلة إفهو قيام دوه اينا ديوانا فهرا ديروهم دين كوريا دا مرحلات هذا آخر دوهان إيمان بمك تريغا قبول كرنجه كانت تكذي اگتون ام فرطما آخر دوها کی انان دوه كمان اينا قبول كرنجه الله سبحانه وتعالى قبر تكون ميستكون ديوان فهرا ديروانه كان قبول كر اي ديوان تعالى في فملبم قبر تكوغا وا قبول تكوغا اهل ورين ديوان فهرا ديريغن انان ايفو ابامه الله سبحانه وتعالى حضرة ابامه ايوانه محشر كروينه امها ميستكون اتن كروينه اهو الله تعالى وحي كروي ثم انكم يوم القيامه تبعثون يفه تباميه قيام الدوه الون ديروان هذا قيام الدوه الون مستكن ديروان غي رسول صلى الله عليه وسلم حديث مسعود تقى سبي يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا إلى قيام الدوه الله سبحانه وتعالى محشر قرباني هسفيا إلى أفن قربي غطا إلى دنيا أفن في غطا معنى كي أوريان حالوغا إلى دنيا آيرو بغتن اين ديوان فهران الله سبحانه وتعالى قيام الدوهغا محشر قربانه ممو ديوان فهر ديرو مكي اي شك نغتوغا وانه كمه قرآن رسول صلى الله عليه وسلم کے صح سنت هر من بیان وگندنی ديوان فهر ديرو مكي وانه كمه آخر دوهن ایمان ومگه تريغا همله فرطما كمكي ادوس انانه كمن اينا قبول کو آخر دوهن ایمان ومگه ديوان كمكي
edwaha gule gotun qur'ana sunnatuga wariduge ngasawa emmeha kantattaken ena hitun deduko qabul kur akhirat dohuga hingane emmeha kantattakege wahak qur'ana sunnatum bayan begemwa emmeha kantattan ena qabul kur egotun qiyame dohuga mistakum mahshar kurbeneka adi mahshar kurbeni ebe mihunna ekuge evves echen nuwagotu evves faisaye evves modale eniya ekuga nuwan emme furotama ena heddevi fadain Allah taala ena dewala fahra dirwan kama bada'na awwal khalqin nu'idu emme furotama insana heddevi fadain Allah taala dewala fahran e insana dirwan ada qiyamah duhan akhirat duhan iman bumuge timmana kamaki akhirat duha gule gotun asawa kantatta imam akhirat duha gule gotun asawa emha kantatta kan imam egotun al hawd fin are qiyamah duhuga komme rasul be kale ka biswakama mu'min takunnan rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hawdu fin arum fin boyene kama adi shafa'at terikan adi shafa'a wakama sirat maga swarugya narakaya adi swarugege daimi niyamettaka adi narakage wendeni bi azab takan ena imam wajhe شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقيدة الواسطية بيان قرآن فوي ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الموت مثل فتنة القبر هذا آخر الدوهم إيمان ممكتريك به نبي صلى الله عليه وسلم ميها مروم فوق دين emiha baddalwane kama khabar devwa fawa emmiha kama kan iman bun akhir duhan iman bun ge terega be egotun qabruge fitnaya baddal quran jihene kan adi kawwaluga korave suwal ta ki ei haggu kan qabul quran jiheka egotun kawwaluga komme mihe ka vis korave ne tin suwal mar rabbuk ma dinuka ma nabiyyuk tibaga rabbaki ko bahe tibaga dinaki ko bahe adi tibaga nabiyya yaki kom be fulenge kom me mihe ka wes ko bolga miswal tak kurwene kan qabul kur ade akhirat duhan imamu ge terega himene hatarwana kamaki kawwaluge adab nuta qabruge adabaki haggu ecche kaman ena qabul kur أي قرآن سنة أدي أمتك إجماع ثابت وفاء كم يفهم قدين إيمان كم غرقون تك ترين بيان بين أنني أن نؤمن بالقدر خيره وشره هو من وراء نبأ من وراء الإيمان هذا هو من وراء نبأ من وراء الإيمان ومكي إيمان كم مهم ركون تك ترين باركونه adi ihame muhimmu ahamiyat kan defawa rukun ehme nabiya sallallahu alaihi wasallam iman kam ga rukun ta bayan ko devwa mun gossa hawana rukun bayan ko reviro alu mi rukunan iman wa jehene kam bayan ko wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi he min wara nabiya min wara iman wa jehene kam bayan ko ade he minwara nuba minwaran iman bumuge terega wes furihema wanje kanta takeve egotun emme furatama kamaki an tu'mina bi ilmi Allah al-muhit bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila emmeha takechege ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang egige wakaman ena imam emmeha makhluqat takke
تفصيلي معلومات تكا جملوي إمها معلومات تكي إمها كمي الله سبحانه وتعالى مولا دنوديكم واكمن إلى إمام إبس كمن الله سبحانه وتعالى وانهناوي سر وجن واك إهم الله تعالى وحي كرفي والله بكل شيء عليم الله إمها تكتش مولا دنوديكم أدي خاصة غيبك كنتطن الله سبحانه وتعالى يجي وديكنوا موسى عليه السلام دن نبي واهكا غبه قرآنك الله تعالى إكن بيان قرآن موسى عليه السلام دن نبي لا يضل ربي ولا ينسى تمنّك رب تمن حدوا بڑکروا گنگلوا الہکی evvis minwaraka evvis kame olungara anwata jahilu farate gotugaluwe wala yansa adi haduma fulu nete farate vesune ema Allah subhanahu wa ta'ala ya kuriha kamen egige waakaman ena qabul kur jumla gotekga huriha kamen Allah subhanahu wa ta'ala mulad denodigen waakama ena iman wanjihe تفصيل قتك الله سبحانه وتعالى غيب بقنطتن إله مولدنا وديكم واكم بيان كرد يقول الله سبحانه وتعالى الأنعام سورة فانساس موناتك بيان كرد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مياتك غيبك تلونيتا وني الله سبحانه وتعالى كم بيان كره لا يعلمها إلا هو هذا غيبك وإكنتك الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتك إهم فراتك إجيك النوى ويعلم ما في البر والبحر أدي إجمع كنوبا إمها كمن إله مولدنا وديكنوا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أدي غهيك فتويس إله إجيكن منوي فتو ويتيكن نودي الله سبحانه وتعالى مولدنا وديكن فاي ويتوني كم وقتك جاكا أدي ويتيني كم وقتك جاكا adi vettuni kon tanakakkan adi kihinekkan Allah subhanahu wa ta'ala mula denodi gannawa adi wala habbatin fi dhulumatil ard adi bimu adiga wa kitam me kuda darrege minwar wies e ilahu mula denodi ganne wala ratbin wala yabis illa fi kitabin mubin adi ei hikiyecche wies adi ega dirumwa echka wies e huriha kamen Allah subhanahu wa ta'ala wani fotek galiwa habbatin e darme nota e foroigen wa echki ei khandu adige foroifa wa echkamuga wies e ilahu mula denodige ve ade khanduge lodugaduge terega khandu adige bimuga waluleifawa e kuda kuda zarra etan adiri kamike terege wairu e bimuge velige fashalage terega foroige muma adi lonugaduge terega e adiga e fumminuga waluleifa muma adi ege fahum regaluge adirikama vissara rennama e vissarage adirikama adi vila bawmuge sababu adirikam fetrifa wanama e adirikamaka mi emmiha adirikamegge tereindes Allah subhanahu wa ta'ala e kuda kuda darrage
kanu adige bimuga wallefawa e kuda darrage hagigen Allah subhanahu wa ta'ala mula denodiganna mi bayam mihaku iman vejje nama ena ye libigenda faada takebe Allah subhanahu wa ta'ala huriha kame mula denodigen waka ena qabulukum ena ekaman iman mumuge natija yaki ena birwetiwu Allah subhanahu wa ta'ala ge haibawantakama ilahuge kuladunwantakam ihsas kurevi ilaha birwetiwu adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga wa ichchakameduga ena ummeedu bodwegendiyo ade hewa mimwara nube mimwara imamumge terega himene ane muhimmu kamaki emmeha takecce mikainatuga higane emmeha kamegge Allah subhanahu wa ta'ala fotegga liwafa wa ko qabul ko Allahul mahfuzuga emmeha takecce Allah subhanahu wa ta'ala liwafa wa ko qabul ko qiyamata jehende mikainatuga terega higane emmeha kamegge khabaru Allah ta'ala bani liwafa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin bayan vegen ba fotegga Allah ta'ala bani emmeha kame liwafa lawhul mahfuzuga emmeha kame Allah ta'ala bani liwafa wa kama ena qabul kuro Nabiya sallallahu alayhi wa sallam ge sahih hadis mas'ul ge asawe Allah subhanahu wa ta'ala qalan heddewi mafahuga e qalaman Allah ta'ala wahi kurevi uktub liyash hindu qalan dennevi qala rabb wa madha aktub timanna liyambi kongechin heye hindu Allah ta'ala qalama wahi kurevi uktub ma huwa kain فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وانا امها كندت اليوم الله تعالى قلما ومركر فهيدو قيامتا هميا هيغانه امها كمه قلم مني فتغا ليفا ekamaku ei kihine faharuga bihaku kita veri vedana suwale qalamaki ei buddinen echchinhe buddinen echchaka veero qalama mukhatabu korani kihinen heye ega jawabaki ei buddinen echche kamuga venamus Allah subhanahu wa ta'ala ei huriha takechchaka dirun devva huriha takechchaka basmushun terikan devumuge kuladum mantakal libigen wa ilah em ilah kurevi ekamaki ei hayran banjehe nuata gharib kamaka vegen nudane Allah subhanahu wa ta'ala irada kurabwa finama komme kame bes vegen dane ade qiyamata hameya mikainatu ke tere higane emmiha kame Allah subhanahu wa ta'ala bani liwafa Allahul mahfuz ga emmiha kame bani liwafa ekamaku milaw notami fotaki mi kun kahana fotik kamen algan mennen egigene nuwe kun etchakun Allah ta'ala haddawa fawa fotikkan algan mennen egige nuwe ei wakarunto daganunto karudahunto mige evves malumatan algan menna libigene nuwe ahar benga macca wajibegen wani lawhul mahfuzuga al-lawhuga Allah subhanahu wa ta'ala mi emmiha kamel liwa fawa kama imamu ege hagigen evura itura bada hodumaki ahar benga macca way kamel no ahar benna wati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devi khabar tattedko furihmaya yen imamu ada qada qadaran imamu terega
himene ane muhimmu kamaki emmiha kame hingamun dani Allah Taala ge irada fula lagen kama qabul ko Allah irada kurawwi kame e ilahu beenuwa kame menuwi mi kainatu ge terega nuhigane ehve emmiha muslimun ge beduga ijma'u aisawa kadimeve ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun Allah irada kurawwa kame waane adi ilahu irada nukurawwa kame nuwane adami muslimun ijma' wefawa kalime Allah irada kurawwa kame waane Allah irada nukurawwa kame nuwane adami kainatu ge terega Allah subhanahu wa ta'ala irada nukurawwa evvis kame nuhigane kama qabul ko egotum Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge zaatu fula kurawwa kantataka adi ilahu ge alutaku kura kantatavves higamundani ilahu ge irada fula eggota ilahu irada kurawwa kame menuwi nuhigane mi kainatu ge tere hinga emmiha kantataka ki ei Allah ta'ala ge irada fula lagen hinga kantatta insana mi aqida yang iman vejjenama shaytana ge warak gina waswas takun ena salame vegendale mi kainatu ge hinga emmiha kantatta ki ei Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawwage ei ilahu beenu ge dabwage hinga kantatta ke kama qabul kofri hindu shaytana ge warak gina adawal takun ena salame vegendane ade qada qadaran imam ge terega hemin wara no bamin waran imam ge terega himene ane muhimmu kamaki emmiha makhluqat tan haddawafa wani man Allah kama qabul ko emmiha makhluqat ki Allah subhanahu wa ta'ala haddawafa wa takatika qabul ko embe Allah ta'ala wahi ko rabafa الفرقان سورة كديوان آياتها وخلق كل شيء إمها تكتي هدبي إلهي الله سبحانه وتعالى إمها تكتي هدبي فراد إمها مخلوقة تكبني من الله حتى وافا نوا إفس مخلوق نوي إمها مخلوقات كي الله سبحانه وتعالى حد وافواتك الله سبحانه وتعالى في يوا دموا كم إتشكي مخلوق إغتون أردتك بنتك عادي خندا إجمع عادي كونك الله تعالى لوا فوا تفات إكي بلنتك إرا هذا إنساننا مي إمها تكتي عادي إنساناගේ حركاتك insana qura kantattaka mi emmiha kantattaki Allah subhanahu wa ta'ala hadda wafa wa takit Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafurtaka ki makhluqen gai Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafurtaka ki makhluqen gai ege jawabaki nuneke Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafurtaka ki ei مخلوق نو الله سبحانه وتعالى في يوا دم واكم چکی مخلوق ehbo Allah subhanahu wa ta'ala ge sifafulta ei makhluq kanwane ade ifo den rasulullah sallallahu alaihi wasallam me hadis rasul ga bayan korabani ihsan tarika maki ko bak ade ihsan tarika maki ko bak ade ihsan ge maane ki hew kantatta kuru egotum komme mihaku heddi farata meduga ihsan tariwu ema Allah subhanahu wa ta'ala meduga Allah subhanahu wa ta'ala taka kura alukan takuga ala ihsan tariwu maki ena kura alukan tang Allahan khalis kuru adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam
unganna devvi gotan yamare kuru ema alukamuga ala Allah subhanahu wa ta'ala taka ihsan terumaki ilahan ikhlas teruma ena kura emmeha amal takigga rasulullah sallallahu alaihi wasallam e amale unganna devvi gotan ekame kuru adi khalqu takunnan ihsan terumaki khalqu takunnan heokon hitu egotun eba mi hunna ehi tarikam for kodinu faasaya adi enumes kolgotun eba mi hunnan ihsan tarikam for kodinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam me hadith pasuluga ihsan tarikamaki ko bakam bayan kodde hadith fulu korevi al ihsan an ta'budu Allah ihsan tarimaki tiba allahan alakon kurme ema kurimestenni fadein mi alukon kurumuga mi ihsan terikan furihema wani ikhlas terigumunna adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam unganna devvi gotan e amale kurum an ta'budu Allah ka'annaka tarah an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak tiba Allah taala deke hure alukon kura fadain e ilahan alukon kurum ade mi hadis basfulun bayan vegede ihsan teri bumuge de martabai nuwata de daraje baka e furtama daraje ki martabatu talab ena ekamen hasil kurumattaka masake kuru ei an ta'budu Allah ka'annaka tarah tibaya Allah fenna fadain deke hore alukan kura fadain ilahan alukan kurum devana martaba enota devana daraja emmigave ei an ta'budu Allah wa huwa yaraka azza wa jalla fahdhar Allah taala tibaya ballawa wadige wakan tiba dane ilaha birwetu فرط مرحلة کی تبا اللہ تعالی دیکھے ہر الکم قرآ فدیں الکم کرو دیونا مرحلة کی اللہ تعالی تبا یا بلوا وڈگم واقع اگی الہ بیروتی اینگ نفس این انذار لبگتو ويحذركم الله نفسه امامي دحالتك Allah subhanahu wa ta'ala ihsan terumaki ilahu deke hure alukon kura faden alukon kurma adi Allah subhanahu wa ta'ala e ala ya ballawa wadigam wakan egi Allah ta'ala nahi kurbi kantatakun ena durherimu ada dua yaki Allah subhanahu wa ta'ala aludal me madinu ga fiqwer kurwa حق قطع دكوا هيك تمام كه توفيق دبو ادي باطل قطع دكوا باطل وغن من نجا كرمو ادي بماي بركات ترغي بي دوستكو اله رهيود گن نوافده عمل كرم كه توفيق دبو ادي علمن امنكي ليله القدر وليره حقوا فدا هو صالح عملكو اريغا إله روحي كنا فدا عمل تكرم به توفيق من بركة دبل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.